Jadi wantian ulun nang mana rusakan. Jadi kami berlanjut hari ini menyapa pian. Ibu di bawah kastila genal-genal beretaan. Jadi nang lawan pian ulun main kuakan. Kastila nang di atas mangai masih mentah dimakan kada nyaman. Ada kastila nyaman ampun ibunya sorangan. Jadi bang ulun pulang melanjutakan kastila nang di atas nyaman tuh dimakan. Namun kastila ibu ada perumpamaan nang itu di nyaman sawaktu. Jadi bang bejelen kita tuh bakawan nak ulun ikut aja kita beretaan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban Kepada ibu bapak di sini beretaan. Yang mana tadi ada pian mendengarkan. Ulun awal pemula ada mengucap salam. Kaina beretaan dijawab Tuhan biar. Baik nang di muka nang lalu di jalan. Baik berpakai mobil atau bahkan kendaraan. Atau ibu bapak di sini tak kumpulan. Atau ibu di higa salon nang sidin makan mangai berdirian. Nang sidin menyuapi anak sidin berdinian. Atau abang ibu nang ada di Suberang nang di bawah kastila pian berdirian. Nang bak kacamata bu ai kawan sampian. Kaina salam kami pulang dijawabakan. Jangan pian fokus aur memijik HP haja nang di tangan. Karena bu ai ada hari ini kewajiban yaitu bu hendian harus jawab bahkan. Nang ngaran tadi ada ulun mengucap salam. Jadi lawan pian ini saberetaan. Atau abang ibu nang di muka palaminan baju habang beretaan. Atau menjaga kado dilihat masih bujangan. Kaina salam kami dijawab beretaan. Lalu sekali lagi ulun mengulangi akan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi terima kasih yang sudah menjawab salam. Tak lupa hari ini pian kami doakan. Mudah-mudahan pian nang menjawab salam. Sampian panjang umur selalu sehat badan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dunia akhirat. Selamat beretaan. Alah beretaan. Pertama-tama tak lupa ulur munjatkan. Jadi nang pertama dahulu kita panjatkan. Jadi pertama dahulu kepada Allah hari ini kita panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman. Kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan. Kepada sahabat para tabiin tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur di sini beretaan. Karena hari ini kita dipertemukan. Berarti bang kita ini alhamdulillah masih diberi umur yang panjang. Sehingga di sini kita bertemuan. Jadi alhamdulillah beretaan ucapakan. Nang mana hari ini sampian datangan. Atau nang di jalan mudahan beretaan selalu salamatan. Selamat di dunia sampai ke akhirat kita dalam lindungan. Jadi ulun berdoa ini saberetaan. Mudahan bang pian nang mana nang datangan. Atau nang di jalan pian beretaan. Bila buling di sini nang apa ada hajat mudahan dikabulkan. Jadi tuh nang mana pian nang belum makanan silahkan beretaan dahulu makanan. Alah makanan. Jadi tak lupa hari ini ulun ucapkan. 60 ni orangnya banyak tak kumpulan.
kita tak lupa berdoa sampai retaan. Bila ulun berdoa amin akan bertaan. Kemudian buai harinya di sini kada turun hujan. Cukup malam tadi nak waktu parak subuh negara turun hujan. Mudahan bang di sini kada turun hujan. Acara hari ini mudahan dilancarkan. Acara hari ini diberi keberkahan. Allah keberkahan. Kami nak tak lupa hari ini mau ucapkan kepada tuan rumah yang sudah mau undang. Yang wabil khususnya ini kepala desa yang nang bepangantinan. Mudahan pian sa keluargaan sampian panjang umur selalu sehat badan. Sehatnya pian di jalan ketaatan. Mudahan pian selalu para rezekian. Rezeki yang didapat diberi keberkahan. Mudahan tuan rumah selalu dalam lindungan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Dunia ke akhirat selamat berataan. Allah berataan. Lalu tak lupa ulun melanjutkan. Jadi nang tidak lupa ulun hendak mengucapkan. Kami meminta maaf lawan pian berataan. Bila kami matihin ada tuh kaina terdapat kesalahan. Marang bematihin kami di sini secara spontan. Nang istilah kata kada memakai buku pada baca catatan. Jadi bila tak salah minta rela berataan. Jadi lawan pian ulun besa sapaan. Hendak nang pertama menyapa acil-acil berdiri di soberang. Di bawah pastila nang HP nang di tangan. Jadi nang lawan pian kita besa sapaan. Mudahan pian kilai selalu disehatakan. Bila kaina bulik hajat dikabulkan. Jadi berlanjut kami memadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi nang lawan pian kami alhamdulillah juga ucapkan karena hari ini kami nang di sini kawa mengabulkan hajat tuan rumah nang sudah mengundang. Lawan ibu bapak sampian nang datangan. Kami nang tak lupa juga mau ucapkan terima kasih banyak pian hari ini sudah aku datangan. Jadi nang tak lupa kami lanjutkan. Tadi Amang Harni sudah besa sapaan. Ujar nang lawan acil di bawah kastila nang tasnya di tangan. Jadi nang lawan acil alhamdulillah benar pian pangurihingan. Mudahan bang pian selalu sehat badan. Ujar Amang Harni nang apa hajat pian mudahan dikabulkan. Mudahan bulan ini jua pian betianan. Lamunnya cilai pian toh hendak beisi. Ulun sabuting aja lawan pian mamadahe. Nang istilah kata kamera hulu kasime. Jadi lawan pian ulun hendak bepasang sabuting hari ini. Supaya pengpian parut lakas beisi. Bila malam sanayan lawan malam Jumat laki suruh begawe. Lawan jua pian sebuting ulun padahe. Ampih aja lagi besunting kapi. Jadi bang cilai tasarah pian aja biar hendak betianan atau kada hendak lagi. Nang jelasnya kami mendoakan terbaik kesantian hari ini. Jadi kami tak lupa hari ini melanjutkan kepada ibu bapak pian nang sabarataan. Kami terfokus mangai lawan acil nang di bawah salon pilanya asik surangan. Kalau dilihat rupa sudah tohak pian, cuman tatap aja sidinnya paaksian. Lihat tiba pacar bilang mangai jeri hibang sabarataan. Jadi nang lawan ibu mudahan sehat terus jua buai awak pian. Jadi nang tak lupa hari ini kami doakan
mudahan sehat pian sehat para jakian mau kai HP kayaknya kalambetan HP Sidin mangai Samsung kalian tikian jadi nang lawan ibu manyung panik pulang jadi nang tidak lupa lawan kakak di belakang nang bakar rodong hirang nang pian makan kai sambil berdirian itulah menyakawa beduduk haja pian ujar orang bawari pamalik mamadahakan jadi pengulun pulang lanjut akan ibu tadi disapa nang di bawah salon pian nang berdirian amun tuh dilihat pacar pian tadi nampak bener di tangan jadi amun dilihat ada perumpamaan bujur idin tuha potongan bujangan jadi wan ibu alhamdulillah hari ini bertemuan jadi nang lawan pian di sini sampai retaan satu matang berduduk kami bermandihinan melihat lawan ibu nang memakan apam di salon bedang kakak bila nyamang makan ingat akan bismillah dahulu diucapkan jadi nang imbah itu kami doakan nang mana makan anyang nang mana makan apam mudahan parut kanyang pian sampai kamarian jadi nang tak lupa kami melanjutkan kepada bang bapak ibu sampai retaan kita alhamdulillah hari ini ketemuan madihin nang pemula alhamdulillah benar ulun dapat sawiran 10.000 diberi amang mudahan amang tadi Sidin nang mencari mudahan para jakian besan anak bini mudahan tuh selalu Sidinnya disehatkan nang apa hajat Sidin mudahan dikabulkan jadi bang ulun namanya hari ini nang lawan tadi ibu pian nang berdiri nang di kiau pian iya kah nang laki jadi nang ujar lain lawan amang mamat deh ujar pian kawan lu curiga hari ini nang istilah kata takun habe pacaran sama-sama pian manis sekali jadi nang lawan bepa hari ini ulun doae lamun dilihat-lihat ada hendak bebine lamunnya dilihat pian hendak belagi hendak belek jadi mandihin ulun melanjutin kepada tadi bapak disapa amang harne udah dilihat moha kayaknya bang pian ujar hendak beleki makan ke hari ini pian lawan amang harne gilanya bang hakun hari ini ulur badai sanjata amang harne kayak bunga bumbili jadi lawan pian ulun mamat dahe bila bujur hendak pian lawan amang harne coba tuh kesodo pian tuh kesini lawan ulun manonte kaina bepandir kita ampak mata di belakang sini imbah ampi madihin pian ulun pandire hendak tuh kaina mainta nomor HP jadi bang hakun ujar sip mau ucapi berarti mangai Sidin kada bedayaan tulus kata di hati jadi nang lawan pian sakadar ulur padahi bila nyapang pian ada izin nomor nang ini amang harni jelas tumpang pian nang itu kada rugi kalau nyapang malam apabila kagenangan kawah aja pisi bila cocok pandirnya baju ada lagi jadi bang ulun lawan pian mamat dahe lawan tadi bepa nang hendak belege jadi amun dilihat dasar bujur tampan pian hari ini namun to sekilas ujar bujur bungas kamera mamat dahe jadi lawan pian ulun panggil hari ini coba dulu sayang nah pian kasih jadi bang amang langsung mau ucapin Sidinnya bang salting mangai hari ini jadi nang lawan pian nah ulun mamadahi Sidin mangamira mangai nang lawan kita beparang kasini sedikit ke pinggir motor banyak laluan
malih paai di sini. Jadi nang lawan pian kami mau ucap makan. Jadi nang lawan bapak nang betul pihirang. Jadi lincah benar sidinnya berjujutan. Mudahan Tuhan pian berataan sehat benar. Jadi Bang Ulo namanya Pak hari ini pian juga tadi upadan berjugit di sini. Yang satu pertama kita bersalaman perkenalan diri. Amunnya mencium asa dua lagi bini. Amun tuh dilihat berjugit harap tadi. Mana Bang beguyang behinul kayak Sahrini. Jadi wantian kami mau ucapi harap benar maayat tinggal saling jahe. Jadi mangai pian bila nang nomor sidin kaina ada beisi. Jangan kalau lambat langsung aja hubungi. Karena ayangan sidin ujar nang kaya Sahrini. Lawan guyangan sidin potongan bini-bini. Tapi ulun juga memadahakan di sini. Amang kade tahan pian tuh di sini. Amang nang ma ambil bini. Tahukah Bang pian kenapa kade tahan ini amang harne. Nang jelas kade tahu langsung pian padehe. Amun di aisidin ulun ambil bini. Kawin sebulan bisa karena HIV. Jadi nang lawan pian kami memadahkan. Jangan guling hulu bila imbah madihin. Ujar amang harni hendak minta nomor pian. Jadi kami berlanjut di sini memadihinan. Terfokus lawan ibu nang berbaju biru nang maning sinyalakan. Coba liati sidinnya mengemira berputar surangan. Jadi nang lawan pian di sini beretaan. Mudahan ibu-ibu sehat saberataan. Itu makin hari laki tambah sayang. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan. Kami nang tidak lupa hari ini berlanjut pulang. Lawan ibu di muka nang ada di hadapan. Nang mana belum makan silahkan dulu makanan. Jadi nang tak lupa mangai kita lanjutkan. Biasa nang abang cantik sekali dulu tepuk tangan. Ela tepuk tangan. Jadi Bang ulun pulang melanjutakan. Senang abang cantik ulun betakun lawan pian. Lamunnya dilihat gerak gerik pian nang kayak bebinian. Cakanya tak lama sedikit awak pian. Kira Bang sama kayak Ipan Gunawan. Jadi tak lupa ulun nang mana rasakan. Nang di mobil nang ini mengamira nang binian. Jadi nang lawan pian mudahan salamatan. Jadi nang tidak lupa kami doakan. Lawan mobil di muka mangai ada di sub lalu di hadapan. Mudahan bapak di sub yang sabar taat. Itu buhan pian selalu disehatkan. Dimana bertugas selalu dalam lindungan. Dan bubuhan di sub mudahan bertaat naik pangkat pian. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan. Jadi ini Bang Tisok yang banyak kuyakan. Jadi nang tidak lupa ulun memadahkan. Ujar nang amang harni hendak maraga pian. Sudah ya. Jadi Bang ulun pulang melanjutakan. Lamunnya bemadihin betatai lawan pian. Mana pian ma ayak jua kaharatan. Lain hari ini mangai tu pas guling ulun bisa takutan. Bila nang hendak guring tabayang wajah pian. Jadi tak lupa ulun nang mana rasakan. Jadi nang lawan pian hari ini kami doakan. Mudahan pian selalu disehatkan. Jadi kami berlanjut di sini memadihinan. Ada nang sawiran nang maatarian. Terima kasih banyak
kami doakan mudah-mudahan pian selalu para jekian harta nang diberi keberkahan. Jadi lawan pian ulun aman doakan 10.000 tak oleh duit sawiran. Mudahan bang pian selalu disehatakan. Dua pian laki lakas mendapatkan sehingga kaina pian imbah hari raya kurban. Mudahan kaina pian mangai betiatan. Jadi tak lupa ulun meneruskan. Jadi nang lawan pian terima kasih banyak. Kami sekali lagi hari ini mau ucapkan. Jadi tuh tahukah kenapa ibu ini si bintu berpacar ada di pokok aja. Nang di tengah jari juga dipacarinya. Jadi nang lawan ibu kami doakan pula mudahan sehat terus dalam lindungan bang jua oleh Allah Ta'ala. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan lawan nih bang kakak bubuhan Pak Iyasan. Jadi nang tak lupa rakam kaide holo sudah ke Habibian. Jadi nang tak lupa kami sapa akan jasan Zekia Widing. Alhamdulillah rejak benar bertemuan karena tibuhannya bila nang mama hias sudah nang tiada lagi kita meragukan. Nang istilah kata mangai nang tu Zekia Widing nang bangaran saumpama kaina ada hendak bepangantinan kawa Zekia Widing nang dihubungi pian. Cuman bangsa buting ulun mama dehi pian pian harap benar atu mahiasi bubuhan palaminan. Ulun kau sabuting hendak dihiasi kaai ulih pian ulah ulun jadi putih bakas beewak heak. Jadi tak lupa ulun nang menarusakan. Jadi nang lawan pian nang Zekia Widing hari ini kami doakan mudahan tuh usaha diberi keberkahan. Jadi nang belanjut mangai pemandihinan terfokus lawan ibu nang maragep kastila coba lihat pian. Ibu baju kuning menguti ikan hapat lamun pian begentong kastila kada tahan. Jadi bang pian amang memadahakan lamunnya begentung jelas kada tahan. Napang tuh ibunya awaknya saling godalan. Nang istilah kata pasti tak genjang makan. Jadi nang lawan pian mudahan salamatan. Jadi nang tidak lupa lawan nang ibu tadi bepingkut di kastila beenam bedirian. Mudahan buhan pian selalu disehatakan. Ada tuh guleli dipingkuti di tangan. Bintanya guleli kada tamakan lagi pian. Atar tuh kasini gesan pamadihinan. Jadi wan pian ulun nang menarusakan. Jadi kami berlanjut hari ini menyapa pian ibu di bawah kastila genal-genal beretaan. Jadi nang lawan pian ulun main kuakan kastila nang di atas mangai masih mentah dimakan kada nyaman. Ada kastila nyaman ampun ibunya sorangan. Jadi bang ulun pulang melanjutakan kastila nang di atas nyaman tuh dimakan. Namun kastila ibu ada perumpamaan nang itu di nyaman sawaktu beisukan. Kalau tak lupa ulun meneruskan. Jadi kita melanjut di sini pemadihinan kepada ibu bapak mudahan beretaan di sini nang datangan. Mudahan beretaan selalu disehatakan. Ada di bang ibu mangai nang di belakang maung kai bang duit harga 20-an. Jadi nang lawan pian kami sahan dulu bila nang pina banyak ayo kami bejelek mun beduaannya kita merasa sukan. Jadi nang lawan ibu ulun main muakan nang manguti cucu di pingkot di tangan. Hati-hati cilai tak gugur kai nafian. Jadi nang cucu pian bilanya nang sekolah mudahan pendapatan. Inya sasar tuha kada
panangisan. Jadi nang lawan ibu nang ada di Sumberang, sabelum nang sawiran sidin menjulung akan. Mangai kita doa dahulu diucapkan, mudahan ibu-ibu di Sumberang betianan. Allah betianan. Jadi bundulun pulang melanjutkan, melihat tadi ada duit nang sawiran. Ibu bekipas angin piannya kapanasan. Tidak ulun kasih tuh manonti berjalan. Itu kipas angin kada usah dipakai, buai lagi pian. Kaina ulun aja nang mangipasi akan. Jadi tak lupa ibu mangai kini mengawai lawan pian. Kayak apa amang hari ini ulun ucapkan, ada ngibang dahulu karena ada waktunya buai kami berjalan. Jadi nang lawan pian kami doakan lagi, nang hendak memberi taniat dalam hati. Mudahan bang pian selalu lancar rezeki, kita sampai retaan kawan naik haji. Ala naik haji. Jadi bang ulun pulang melanjutkan, melihat duit pian, duit dan sawiran. Hendak itu menunti tapi asa sopan, cuman bangsa puting ulun tuh aku naik kasih tuh berjalan. Duitnya diganti lawan nang warna habang. Jadi tak lupa ulun nama mana rusakan, langsung mangai akhirnya mang getik bujuran. Mau kada mau paksa pian berjalan. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Jadi nang lawan pian mudahan beretaan selalu disehatakan. Dua adik-adik nang pian sekolahan, mudahan tuh sekolah beretaan pendapatan. Pian tuh berbakti tinggai lawan kuitan, mama lawan abah begawe karajakian. Jadi bang ulun pulang melanjutkan, doyan nang maung kai duit berwarna habang. Cuma salam berenya ulun pada hakan, namun salam berenya kaina kami behirian. Jadi bang amang mana tadi duit pian mendapat sawiran. Ada duit ulun ngini kakanakan, inya ada taniat mengai memberi sawiran. Nah kami terima cuma nang kini pulang kesempian beretaan. Jadi nang tak lupa kakak ucapkan terima kasih banyak, mudahan beretaan sukses di masa depan. Dalam masa depan. Jadi bang ulun pulang melanjutkan, ulun manulusakan kilai kahandak pian. Ulun tuh ke situ aku nainah berjalan. Kalau sidin ada nang masih mangidem nang handak beenakan. Jadi nang ini dingai pingkuti haja pian. Lamun pian memberi lawan pamadihinan, pas waktu istirahat kada kawak belenjen. Jadi tak lupa kami mau ucapkan tetap terima kasih dingai kakak lawan pian. Jadi nang tak lupa hari ini kami lanjutkan kepada ibu bapak nang ada di Sumberang. Jadi nang lawan pian sudah harga 100 sidinnya mau rupakan. Mau kada mau makai nang hari ini bulikakan pamandiran. Jar pian him tadi bila harga 100 pian hakun berjalan. Ujar beda dua paksa nang dua butik di Sumberang warna habang. Mun sabutingannya pas kami behirian, timbul imbah madihin kada betabungan. Jadi bang ulun nama dahipian, parhadi kita kasih tuan berjalan. Cuman kilai ulun kalau tuh bang pian ada nang mangidem. Hendak bisi anak nang bisa bemadihinan. Cuman amun kawa ada esa rupa kayak amang harti kaina bertajur tampan. Jadi lawan pian
jadi pang bejelen kita tuh bakawan ulun ikut aja kita bertaan mudahan buhan pian selalu disehatakan napa hajat pian mudahan dikabulakan lawan tubang lagi pian bertambah sayang sehingga lagi pian pada hendak berbini pulang. Terima kasih kami lawan pian ada 100.000 sebuting seorang kami diberi sawiran kami umah holo lawan pian maarayakan jadi nang tak lupa sesuai haja banyak sidin memberi sawiran liati ama sidin hibak besar belasan mudahan buhan pian selalu para jekian amas tu sampian mudahan makin hari selalu ditambah Tuhan jadi nang tak lupa hari ini kami doakan rezeki nang didapat diberi keberkahan jadi lawan pian ulun memadahi dasar bujur amas banyak benar berisi jadi sabar taat kita doakan hari ini mudahan tiap tahun itu amas pian tambah banyak lagi saking tuh banyaknya berhimpil di gigi jadi wan pian terima kasih banyak kami sekali lagi kayak apa hampir acil bebeju kuning kada hendak memberi kada duit kaca berangai gulali jadi bang cilai ulun memadahakan bila membawa duit ada ingat pian ulun sabuting aja nah main buakan awak ai lawan sidin 50 behutan jadi undian terima kasih banyak kami mau ucapkan jadi minta rela lawan pian bertaat mudahan ibu-ibu bertahan para jekian lawan kakak nang bunga selalu disehatakan jadi lawan pian acil bebeju hirang pian mangamira lawan kami kaparakan bila mangamira pian harus beizin lawan pamadihinan bila kada beizin kada jadi kami rapian cuman bang mawai jadi ay kami rapian sekali nang mengamira 5.000 memberi pian alasan pian terima kasih kami mau ucapkan sekali maju berat nilai 100.000 kami mendapat sawiran jadi nang tak lupa hari ini kami teruskan kepada ibu bapak di sini sabarataan jadi nang tak lupa beson kampung sini mangai kita doakan lamun kada salah ini bisa cempaka mangai diberi ngaran nang lebih dikenal manglih nang panjiuran mudahan bisa sini itu selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan itu masyarakatnya begawi para jekian jadi bang ulun pulang melanjut jadi terima kasih nang ini lawan kain pian juga ada hari ini menambahi jadi nang lawan pian kami doakan hari ini mudahan bang pian sehat setiap hari dua gitu pian dilancarkan rezeki di mana begena selalu dilindungi awak 2 kali pian naik haji tadi lihat kai potongan besar aksi mangai bebejuhim tambah besar patok besarung hari ini jadi nang lawan kai kami doakan pasti biar pian makin tuha mudahan tu selalu sampian dikuati bila malam wan dini sanggup 5 kali jadi bang ulun pulang manapun pian tamun pamasidin nang lawan bini pian dikira bang sidin di berapa kali sanggup semalaman kalau dilihat muha sidin masih sanggup sekali setengah bulan namun kalau rancak mangai setiap malam pas waktu subuh ada awam bejelen cuman di pulang ulun memadahakan kikirang ini kai tahan 2 kali deleman tak saja
jadi lawan pian ulun pada hakan sekalinya sajam cuma mah hidup piakan jadi wan pian ini bangsa wiran ulun kada maharapakan cuma nang ulun kacar maliat utas di tangan jadi nang tak lupa ini alhamdulillah kita bertemuan ulun pangkayai jua pacinta akik tak kadar memadahakan cuma nang akik ulun di kota baru hilang jadi lawan kai nah ulun memadahi coba ulun melihat pecul dulu hari ini Bilebihan mamajol jangan harap kembali ulun to ada akik jua beisi gitu bang bentuknya ngarannya nilam sare tak banyak ditilam ai pada becare jadi wan pian nang ini bang betuk jua harus dipilih bila hendak beisi lamun mangai cincin nang bisa belah kiri kayaknya akik yakut sidin mangai beisi jadi mudahan pian sehat setiap hari mudahan amak ini selalu dilindungi sidin tuh becari mudahan lancar rezeki jadi bang ulun pulang memadahakan jadi ujar sidin di mulai balangan jadi nang lawan pian kita doakan apabila kaina bulik mudahan salamatan terima kasih sidin dari balangan ada memberi sawiran mudahan tuh di jalan sampian salamatan jadi kami berlanjut di sini bermandihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita banyak tak kumpulan nang gesan bangatin kita sabarataan dahulu mendoakan 40 BMin insyaallah doa cepat dikabulkan jadi gesan bangatin mangai pian doakan jadi gini doa amin akan berataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat ni salawat mudahan tu pengantin pian laki binian pian panjang umur berdua de sehat takkan sehatnya pengantin di jalan ketakwaan sehatnya pengantin dikuatkan iman mudahan rezeki pengantin dilancarkan di mana begena selalu dalam lindungan mudahan pengantin pian tungtung pandang pian ruhui rahayu di dalam kehidupan mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan mudahan nang laki malam ini dikuatakan sehingga nang bini dapat betiana mudahan pengantin di mana begena selalu dalam lindungan dunia akhirat tak akan terpisahkan terima kasih kami mau ucapkan nang gesan pengantin mudahan ni selalu buentian sehat badan lalu nang tak lupa kami melanjutkan lawan ibu bapak di sini sabarataan jadi nang lawan pian alhamdulillah benar hari ini bertemuan jadi nang tak lupa nih lawan kakak bangai sidinnya betiakan karena tuh dilihat kalau dari parut menunjuk ke depan kian betianan lawan laki katulahan jadi nang tak lupa biasa nang tadi kakak nang sidin betianan mudahan sidinnya beserta anak sidin selalu disehatkan dan melahirkan mudahan salamatan jadi bang tadi waktu pian mendoakan ini di amang mepikut di tangan mana mau musut-musut ulun asa geliena cakap upang pian mangai bebinian kikira tada hulu ulun memusut pian jadi tak lupa ulun nang menarasakan jadi tunang ini panitia rombongan duit banyak benar sidin beisian dua sanjata sidin kada usah diragukan jadi lawan pian ulun memadahakan pian ma ambil sidin ini lagi pian nang istilah kata kada karugian ini juga sidin kenal beisi barang ada umpamanya nang kaya pagelangan atar dahulu itu bang
bejugit di sini. Punya bang bejugit kada tak angkat lagi. Jadi nang belenjut kami nang di sini. Gesan nih bang ibu, mangai nang anyar datang nang ada hari ini. Coba nang liati ibu-ibu dihiga bertaan aksi-aksi. Mana terus kaning ulun lihat tahirange, salain kaning hirang acil bejupin nito kaning sidin mangai nang tagenale. Jadi lawan pian ulun memperbesakan kaning pian kenal nang kaya buku parang. Jadi bang ulun pulang melanjutkan gesan tadi ibu nang harap beaksian. Ulun nih bang jual betakun lawan pian. Adakah bang laki di rumah berisian? Bilanya kadeda ulun ini mendaftar nang paling di depan. Lamun ninya pian belum belekian. Akun kah tu beleki tu nang baju hirang. Jadi tak lupa kami nang melanjuti lawan nih bang ibu bilanya tuh bang bujur pian nang kada deleki. Kami doakan mudahan tahun ini pian beleki lagi. Jadi lawan pian nah ulun mamadahi nang ini amang harni padahal hadang bebini. Bini jer di rumah kada tapi memberi. Lalu bang taniat amang di dalam hati. Ayah apa caranya supaya tahun ini bini dua beisi. Bilanya bang bini kada dua beisi. Mau kada mau kawini laki-laki. Jadi bang ulun pulang memadahakan. Lamunnya ini ulun kawin lawan pian. Mana harap bener ma ayah lihat aja pian. Sama ambil bini dejak karugian. Nang istilah kata sama-sama. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Pian belum beleki tadi mendoakan. Ulun ni ada nah usul lawan pian. Ada kawan kami nang masih bujangan. Nang awak alamak nang bebeju hirang. Bilanya lawan pian ini dikawinakan. Pas malam pertama bisa rabah ranjang. Jadi tak lupa ulun terus bola. Jadi kami mandihin di sini pemulaan. Kaina pemandihin kami nang insya Allah 2 kali memainkan. Ini nang pertama kami menampilkan kepada ibu bapak pian nang saberataan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian. Baik nang tuan rumah pian nang sudah mengundang atau ibu bapak nang sudah mendengarkan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapkan banyak-banyak minta maaf, minta rela berataan. Bila dalam mandihin atau sikap kami mau ulah buhan pian dalam hati kada nyaman. Kada ada niat menyinggung di perasaan. Cuma nang niat kami hari ini menghibur pian. Jadi minta maaf, minta rela berataan. Lalu nang tak lupa kami nang minta izin. Dikira imbah ini hendak istirahatan. Bilanya bang pian kada lagi aurat. Ambilakan bang apam dikira nang sarak lagi di belakang. Lamun sarakannya kada mayuk sarungungan. Jadi nang tak lupa kami ucapkan tadi meminta maaf, minta rela berataan. Lalu nang terakhir pantun pian bawakan. Jadi ngene pantun ulun membawakan. Apabila ada di jarum nang patah, jangan pian disimpan itu di dalam pati. Bila bermadihin kami ada tak salah, kami meminta maaf, minta rela hari ini. Jadi minta rela lawan pian berataan. Mudahan berataan selalu disehatkan. Sehatnya kita di jalan ketaatan. Mudahan berataan kita para jekian. Rejeki kita nang mana nang sedikit mudahan ditambah Tuhan. Rejeki nang sulit mudahan dimudahkan. Nang ada hutang mudahan cepat punahan. Nang mana bang pian nang ini masih janda. Mudahan bang jodoh lakas mendapatkan. Mudahan bang pian jual lakas betihanan. Jadi nang tak lupa nang hadir di sini kau
kami doakan segala hajat kita mudahan dikabulkan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan sebelum matihin kita tadi bertahan membawa pantun sebagai penutupan. Apabila kitik-kitik di mencuri landang ada kura-kura hendaknya di berumahan. Kami hendak permisi salah juran demanda terbang kami bersatu suara bertahan. Jadi minta maaf kita rela bertahan mungkin sampai di sini kami nampak mula bu kemadihinan. Jadi minta maaf lawan tiang bertahan. Jadi nang terakhir mengai kita ucapkan Assalamualaikum kita rela bertahan ilahi kami bersatu suara bertahan. Pantun Jalan di Ari Kamarian. nah Jangan kada ingat manukar aki. iya Jadi ulun hendak betakun lawan pian. Iya. Bujur garang ulun hendak belaki. nah jalan-jalan di pagi hari di pagi hari kita jejak membaca bila bujur pian belum belaki kita doakan mudahan tahun ini taulih laki. Amin. Kamar tapura manukar kalalapun. Nah. Jangan kada ingat memakan mangga. Nah. Tahun ajil di belakang nang bungas ulun hendak betakun. Iya. Pian bujur kah ajil janda. Dasar nyaman makan janda. Dasar nyaman makan mangga. Nyaman. Bila makan tinggal kulitnya. Awan makan janda. Itu nyaman tak selesai. Salah sudah. Bila pian cilai bujuran janda. Ini nah hakun ka amang harni hendak jar bebini dua. Nyaman-nyamannya memakan mengkodok. Memakan mengkodok ditinggal kulitnya. Iya. Bilanya pian bujur hakun di madu. Iya. Ayo kita nikah cuma jadi nang kedua. Jalan-jalan ke pasar Salasa. Ke pasar Salasa Nokarman 3. Bila pian hakun jernang kedua, cuman amang harni ada jujuran 5 juta. Kalau kamar tapura mamakan kalalapun. Iya. Jangan kada ingat dikawani mama. Iya. Sadang hanah kita bepantun kada jiwa cintanya. Jalan-jalan ke Mataraman. Ke Mataraman duduk di Palataran. Ulun hendak jada makan apam. Soalnya bila dingin dimakan kada nyaman. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.